Dragi posetioci, jedna od karakteristika predindustrijskog doba je i pojava reformacije i protiv reformacije. Naime, nezadovoljstvo rimokatoličkom crkvom kulminiralo je u 16. veku. Sveštenici pape su se bogatili, pogotovo pape, koje su pokušale da organizuju i neke ratove. I oni su počeli da prodaju indulgencije, to su oproštajnice grehova, za zlato, srebro, uopšte novčana sredstva. To će dovesti u nekim slojevima društva, naroda do ogorčenosti i upravo zbog toga će se pojaviti i novo versko učenje. A sve je počelo kada je nemački teolog na univerzitetu u Wittenbergu, Martin Luther, stavio na vrata, u stvari zakucao, 95 teza 31. oktobra 1517. godine, i to je izdao u svom delu Spor o moći i korisnosti indulgencija, gde traži da se indulgencije ili oproštajnice grehova učine iz ljudskosti, da ljudi se pokaju, a ne da se to čini za novac i za zlato, srebro i ostale dragocenosti. Treba razlikovati, odmah u startu da vam kažem, Martina Lutera, koji je osnivač nove vere, protestantske, i Martina Luthera Kinga, koji je bio Afroamerikanac, koji se borio za crnačka prava u Sjedinjenim Američkim Državama, koji je ubijen 1968. godine. Dakle, ovde se radi o Martinu Luteru, profesoru teologije, i on je živeo 1483. do 1546. godine. Papa ga je isključio iz crkve, a on je spalio papsku bulu. Sazvan je sabor u gradu Wormsu i on je tu trebalo da brani svoje učenje. Tu su bili prisutni predstavnici plemstva, sveštenstva, feudalaca, kneževi i nije uspeo da ga odbrani. Bio je prisutan i car Karlo V. On se onda povukao u grad Wartzburg i tamo je Sveto pismo preveo na nemački jezik. Uopšte, kako je vreme odmicalo, imao je sve veći broj pristalica i sledbenika i on je osnivač vere evangelističke ili protestantske. I upravo zbog toga što su hteli da ostanu na idejama njegovog učenja, seljaci u Nemačkoj su podigli ustanak, na čijem čelu je bio Thomas Mincer. Ustanak je počeo 1524. Ustanici su poraženi 1525. A za divno čudo Martin Luther je bio na strani feudalaca. I njegovo učenje se širi dalje u Evropi, tako u Engleskoj. Imamo vladara, kralja Henrija VIII. Taj Henrih VIII se ženio 6 puta i tražio da papa prizna razvod iz prvog braka. Kada je papa to odbio, odlučio je da osnuje samostalnu englesku crkvu i ta crkva će dobiti naziv Anglikanska crkva, a sam vladar države postao je poglavar crkve. Dešavalo se i u ostalim evropskim državama. Tako imamo učenje Žana Kalvina u Švajcarskoj, u Ženevi, i njegove pristalice nazvani su kalvinisti. Oni su bili izuzetno strogi, zabranjivali su aktivnosti poput smeha, plesa, igre.
jednom rečju izuzetno strogo. U Francuskoj pristalice reformacije dobile su naziv hugenoti i oni su kasnije kroz decenije bili izuzetno proganjani. U takozvanoj Vartolomejskoj noći 23. avgusta 1572. došlo je do pokolja hugenota. Tek krajem 16. veka, tačnije 1598. smirile su se strasti i okolnosti vezane za protestante. To je učinio kralj Andrij IV. Navarski. Kasnije će hugenoti biti proganjani za vreme Luja XIV. Jer su hugenoti za vreme Andrija IV. Navarskog dobili pravo da slobodno ispovedaju svoju veru. I vidimo, rimokatoličku crkvu pogodila je ta podela. Međutim, već u 17. veku rimokatolička crkva je uspela da se obnovi, da se koliko toliko vrati starim korenima, da pape budu oličenje Boga na zemlji, poštovane, i osnivaju se neki redovi koji su bili za poštovanje pape i bili su spremni da se bore za njega širom Evrope gdje god je bilo potrebno. Jedan od takvih redova je jezuitski i sam naziv dolazi od reči Societas Jesu, Isusova družba, Isusovo društvo, i osnovan je 1534. a osnovao ga je španski plemić Ignacio Loyola. Jezuiti su bili disciplinovani, obrazovani, služili su se ubistvima, intrigama. Jezuitski red je ukinut 1773. a rad im je obnovljen 1814. godine. Oni su osnovali ponovo inkvizitorski sud, kada su za mnoga dela pojedini naučnici spaljivani na lomači. Donet je zakon o zabrani knjiga 1559. koji je vremenom dopunjivan, a prestao je da važi, postoji tek 1966. godine. Onda možete zamisliti koliko je vekova prošlo da se to zabrani. Francusku su pogodili građanski ratovi, tako da je bila bespoštetna borba između rimokatolika i protestanata. I upravo ovaj sukob katolika i protestanata dovešće do jednog od najvećih ratova u istoriji Evrope, to je 30-godišnji rat, vođen od 1618. do 1648. godine, vođen je na području Nemačke, Češke, gladi, bolesti, nemaština, ubijanja su bile prisutne u ovom ratu i u pojedinim fazama učestvovale su i Danska, Švedska, Britanija, Velika Britanija i Holandija su pomagale protestante, a Španija katolike. I završen je Vestfalskim mirovnim ugovorom 1648. godine i na osnovu njega priznata je ravnopravnost i protestanata i katolika. I uopšte pravo suverenosti, suverenih prava država. Dakle, vidimo posle one šizme koja je zadesila hrišćansku crkvu 1054. godine i podele na katolički zapad i pravoslavni istok, do kakvih je došlo crkvenih dešavanja i što je važno istaći vezano za reformaciju i protestante, bez obzira na njihov naziv u pojedinim državama, da
oni nastoje da se Biblija prevede na narodne jezike, da se služba više ne obavlja na latinskom jeziku, kako bi vernici mogli da prisustvuju službama, misama, da znaju šta sveštenik izgovara. Jer mora se priznati da je bio veliki broj nepismenih u gradovima, da su samo pojedini slojevi bili pismeni, to su sigurno predstavnici sveštenstva, plemstva, mada u 16. veku bilo je i onih sveštenika koji su ogrizli u novčanim sredstvima, imali žene mimo braka, a znamo da je bio zabranjen brak. Dakle, vladala je opšta raskoš i upravo zbog toga dolazi do pojave reformacije. Evo, dragi posetioci, pokušao sam u najkraćem da kažem nešto o reformaciji i protiv reformaciji. Hvala na pažnji.